lo HP anggo hasianano hol sawarsak sahipe sai mano sando toto ikon sanggop hamate tu sudena jamai sudedo namane alado sai Nang sumerdiri si parenya hukum tung todimi hukum na anggupan say anggi matahe hukum tamiang hukum tinggi di korin hukungi dibigit Tuhan asa kuy jalur hamnya hukum madalani kadangul nami hukum siya habis hukum pinoparmu lungatung bulang hukum pinoparmu umurnya kumpe boy dulu ono ngon ngamon di buat sono pun jadi opung itu sudah sukses dan berhasil asal boy hari songko berlaku mudah-mudahan opung ati buah hasil orang Tuhan akasi motorku amak suiso boy dulu sono pun nak suni hami bahupung ala ngamar ni opung marnono opung namyo jadi opung dan gudang pipung nagsipata tuho di Borginon umak isipata tuho opung belau pas satu kataku tuho opung molodung arupe opung haji sokku asal aku mangilu mga turban itu opung asal dimapo Tuhan yang jadi mulai lima hukum sonima atas yang dengan bahasa nilian doi tasar ai pason jadi hukum gudang do salah salakku hukum no saya memahami saya jalo Tuhan di Batama ton di muna di siamuni tuani karena ada tertulis kematian adalah keuntungan. Jadi melalui adalah jembatan kematian adalah jembatan kita menuju pada Allah Bapa di surga. Jadi suasana itu si matuaku sudah selalu narangson unang ma tumatangis sudah kita tagar ma tagar malaya tama. Selamat jalan mo po. Selamat jalan mo po. Selamat tinggal ya amin. Tinggal Marian. Termasuk bawa pun jahat doa. Kaya may mga puro ito ba manupagto. Alis iti araw kung muloro ito huda. Kung udah palasaw di pasitesa mo. Jadi kita kopya puro roh niya na lang roh magulo siya. Tako mo ito na niya yung kung roh yung daw kaya na nipik ko ulo sudah ko. Berharap daw tikin yung pulo sa wow. Takas bro, di mo to po. Satu tikin terbaik manual ya roh tidak ada di tengah-tengah di rumah tanggaku. Makurasi masalah mo po. Panginoon mo Tuhan
Tuhani 1 minggu hamil dan hutan pasu-pasu di dorwa opung. Ampuni meresahku sudah opung, mana kekurangan aku tuh. Bilas niroh aku, langkus niroh aku tuh opung. Ampuni maaf isi. Saya dapat tandingan anda mau opung bila bumi Tuhani. Nang hamil di sini pemparamu. Saya dapat kejampalan nalo mak hamil. Saya dapat pasu-pasu hamil opung. Saya nak kata yang ini hamil. Selamat jalan mari opung. Selamat tinggal mari hamil kako paramu. Saya boleh memahami itu soal umur miopung sampai siap berong tahun. Jauh mana bernasi dokter masuk opung. Guru pemaru umur nasi satu sonar. Selamat jalan opung, selamat tinggal mari hamil. Tutuhan inon, ala boy do dengan di basana, boy mengalami sian pangaratuan satu sadarion. Orang sedang nopopung, napani do ado tutuhan inon, anggia manian song gajang yang berdiupungan, gajang umur ni tuat banami, do gajang ni umur nami akak paupungan. Saya dapatan akan karejo mah akan nasu markarejo dope, dapatan rokap akan nasu marokap dope, dot tambah bilangan dia kan na perjolo bahasa otan. Saya mami. Masih masalah nyopung, jala anggi amanian boy kami. Aka anak ni Bapak nami, mak nami, boy mu saya mandong nami na tua nami satu nama tua. Dari anak jadi anak tinggal kami itu jualan di Arion. Mulai hati maupun ama sianau mah mewakili abang, doa kakak na pangaratuan, doa dari perjalanan, doa adik dari Jakarta. Selamat jalan mari opung, selamat tinggal mari aku. Mulai Arion, songol 5 Golgari Rohata, mulai dari Tuhani. Boy kita di rumah marpungu aka pinuparnya pengol di kawasan Jerbon. Terus mobil aka nama ratu boy mulak, boy sehat, kangarong naurak. Jadi nada macam nang diso suri, nang diso mahita. Jadi pun au salah au pun 5 sian tubuh di bawah nomor 2. Tumacay nungudor ako pong magbigay cerita nungpa. Bisi sangat ako mudah-mudahan. Tumacay, kurang daw cerita mo po. Aduh, masukor hanto. Dua ako nga pong dicerita niyo ba? Ang po niya di siya mudah-mudahan. Bigyo ko masunya kada niyo pong. Jalaw ko masuto masubasukan ng siya di ba? Alay, Ima Jawara Opung Pangaratuan Tuhani Mangiruhan Opung Apalagi ako sendiri Saya patuloy matutuwa Opung Ipatuloy Tuhani yang berkerajaan dan minggal lebih kerajaan yang saya hinggil ko Tuhani Opung maka Opung nasa kami lebih tumiruwa dapat kerajaan Opung tung sokon hatani agam sigutong nakani makin nuruhan anak pun kami sulit mampu anggiat boy man yan kami kasih gajang umur mangihut soal gajang umur niya po soal 5 hata sa siyang nao soal po siyang guru umur 2 po mulati mahituan mulati mahituan Tuhan kita berminat bahasa itu boleh kita perlakukan maksud itu gagasan na sehat keras kita selalu nak mula tidak tong berumah Tuhani adik pen mau marulin opungon mga tong gajang bi umur ni opungon di liang Tuhan tay pangirat kata Tuhan pertinggal basay saya mangyut mahita si gajang umur pakipas-hipas tujuan neron aka pinokpar opong
Lam di pasu-pasu Tuhani aka pinoparmo. Sehat-sehat kami. Si gajah mumur aka dapok na niluluan di pinoparna pada pasun hujalo kami. Aladang narapuas kami do penamarukumi alay. Mula ni Tuhani. Mga tunggulang bitig kinami rapro opong nami. Magulang bitang yang Tuhami. Nung magulang opong hata pasu-pasu lepo Tuhami. Sa isang ako pasu-pasu niyo opong Tuhami sa luhuna. Lam tuhipas na kami sa luhuna pinagpar mo. Yung gadyang-gadyang umur nami. Ang kasukses kami sudena. Di ka nahurang sudia ka pinagpar mo opong. Aka na mga siluluan na mga luluy rokap. Sa isang matang yang opong. Ujalo kami ka pasu-pasu Silokon namin pagpudi opong wala di masuli na binanmi ito kami. Maurang opong singoton namin. Adik pa sali-sali kami pajut-palot ko kumangarap ko kami. Alay, tata ito kami opong berkesan. Natapi kami dua hari di hutan. Udang do cerita na belas ruang kami. Udang do kata pasu-pasu laku tu kami. Tangyangmu gabi ka na do tu kami itu opong. Si Pata mulai kokong ulang-ulang kami tutu. Taruhan nau to erang malidi. Kenangan nama seita bodo bigyo ni opong. Selas doroham asal mula kami itu disambut todo ekyalmu. Disiuko kami. Numatong laso rohan namin opong numatong buko rohan namin memang namarukuni. Ada tetap dulu rohan namin di Parlaumon. Saya maupun sesa masudi tang yang mi kata namin pagpudi selama jalan maupun selama tinggal madihan masudi ka pinoparmon. Saya diuloy Tuhan masudi kata yang mi Tuhan mi pinoparmo mula din ma sigawan namin. Okay, ito kampus sauti. Persulud sudi na tuto namin na rin. Mula natin matutulong o kita magpapulga sa tikong sunti ng mga lupa-lupi upong lang sa madwa. Upong ang kapong ko po ano tuwa ko niyan setiap mula tabaru dukun mau lupi upong tabaru ang mati na mau lang hito sa tamalay. Anak tiap tahu di buku lumergay setiap mula itu mari di mapangiramu dan kurang pangiramu putuan ulan na mari di yo nak kani buku nawa dan mangidu mari di buku mama tibin nawa mungkin di ulu kurang mungkin na orang hamia kapopum si mangidu man tutuan tu asal-asal pumuli sa totoo si jalan Tuhan katangin nami roh kanaringkan tu julan tu hamia kapilang parmo kalumuri sungot ko man yan hamia kajul manahipas si kajamu hamia tu julan niya roh kapilang parmo selamat jalan mari hukum selamat tinggal mari hami Pasa mo tabi namin tutok-tutok ni Moro na po. Kita muna. Katunggat dyan na pindirtan mo. Alin mo natin ito. Tuhan ni ipas to sa tunalaw mo di. Nang isusay huwam niya kagiglig do at kapinagparang mo. Salamat dyan na mariho punda. Dinalus o hakta. Lama kayo nakapagpuli tulad ito ito. Raligo o hakta. Jala olo kami puluh kami mabain asarigal malani pos Eropa tua katiki namang ito dili tua tama di kita ganjang yumu so na doon to dili tua tama di kita o kana marbisu dili tua tay marihita akka sudina pinang idolo hatta malani Marsia Rusia Duma kita lau patupa akka na uli nung asaku be na tuwa tao na pumunaw berarti kami nama kita nama sa totong mangulu hatta lau
Padimu-dimu na kanauli. Padauhon akabako na maralo tulomo ni roha di wata. Jadi posto roha. Alawono kita. Masihol. Marsala ni roha. Lao mabail hata perpudi. Niuluhon ni akka amamuna di soon. Di pasu-pasu wakta ma. Dapok mana terlui. Jupang natazalahi. Molo tuk somnipe siap purata. Saya di oleh wakta ma pangirwakta. Dokot pangiduan niya kana tuwa-tuwata saluhuna hula-hula tadi ako masugo asa tiu asa sao takal ta pangido dipudian niya tuwa-tuwa taon gabi tabalas rohakta nungalas rohakta di mulu ni tuwa-tuwa taon sailam tabalas marohakta dipudi ni na tuwa-tuwa taon langsung ni ma diho bapak sautulan niya ala nung abe marujung mulu kung manangah bidang arong di boto hobi alai ala totok dope di tonga-tonga nami ho ala kuber kami dope ko nuan di labung nami ho saya songon na wakap pami do namar binigi ko nuan dope alai pos do hanami daging ko mangati ang gotok di niya sen di bata mauludo ala ni saya mar binigi ma toddi na mangulwi asa pasahat tondalan ni tangyang namion pangiduan namion asa dipudin bapa gabi tubuan las ngeroa kami tubuan nak kapasok-pasok na dengar kami di zalo to hatta ma pangiduan mi ditikingolu asa gabi lambar las ngeroa gabi parningotan na dengar di sudi nabi nabi bapa di boto hodo hadiriomu bapa bolo mangitonau mamereng nunga sa pipito tao ko dung mabel alai ditik na papudion diolo itu hatter pangiduamu ai parumait tu nama tahe nalaw mamurusau dang pora dibe kore ko geleng mon tuk sado dinggan jala dibe koro son hata ino porsia di gua ho tiki abo bohan tung lazarang ko sonokko bapa na hubigi hami ang giyak ma tu akatiki na mangiton totong ni gohan tot dia kageleng mon asa diboto akatiki na tun sada parlaban na rin do molo di boto joma mangkuar tikina ay sama pa uwaon akka pangalako na parandigan muli ate ma dituhani sa isaw masuli pangiduang di tikimulu di hamya kageleng mon oras na ito sa luna siap dari sa ihuto no ku Jesus sa ihuto no ku Jesus sa leling nai sa ihuto no ku Jesus sa ihuto no ku Jesus sa ihuto no ku Jesus sa leling nai sa leling nai nanggodang pehaporso nanggodang haporso oh sa ini doa manau sa ini doa manau oh sa ihuto no ku Jesus sa ihuto no ku Jesus sa leling nai sa leling nai martangnya kita lapabuhan upubot walam Ali jauh bari bata amanami namar harang sa di badu agijang mau lihat ima Tuhan di pasah Tuhan anda pungurti aleleo koro Tuhan hai pas nidag nakto dinami di namar pungo kami dito ani bagasod di na baru-baru upung kami upung parang na salukna di bagas kay pasod doon Tuhan neng maralamang mo upung kami yon pasal nami di bawah sakit pasatan matubutuhan na hilang naktobinan homa namang gogomi hami na mga lekay pasdo laslo hari hami salu napaparan ni natutuhan nato asa di bawah alain maruhanan lampad yu maruhanan tiroi maruhanan asa mga sahukuhan di burunan yon lapat upang nami diari basugut asa hupat kulo menirham donan gabilas roha di hamisa buka pemfarangan asimar hamo Tuhan nami papor hak mahami di bagasan las roha lao papor haton na tuan nami maralaman liam di hami Tuhan nami haka sendiri nato dinami
Jala sisa masaluk na dosa na nagurangi mararoko dengan jorma. Asa terjalo ham saluk na pas-pasung tuak kari naman yung ikudian dari jorma ini. Asimar ham odor nami. Jalo matang yang ngamu marhitana Tuhan Yesus Kristus dari sebaluhan. Amin asinirohan itu Tuhan Yesus Kristus. Do tolong irohan di batamatta. Do parsauran itu di bawah dia mah nama doa kita semua. Betul tidak betul nanti. Baik kamu mah apa sih? Mardok ini mangramati kita lumubima hitung-hitungan di persorata asa tabuka persorata kamu para musik nami begitu memahami kamu jo di nomor 227 asa maridi kita siap nomor 227 ayat seda duhot ayat 2. Yesus ngolu ni dodiku kodo haporusaki. Dodiho nama diriku rodinasa lakaki. Hot maaw dilabong me. Roha gimana mengermuti api-api itu pikiran munabi
di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tu hamuna oparan ni amang na dua-duaon adorang so buhaot ta panortoron opar tu adat habatahotai alani hatan itu hatama nagabi ojahan di panortorota di bagasa Tornginon di naung marujung gulu amang na dua-dua na burjon imana tersurat di Psalmen 150 mamukasian ayat sada sahatu ayat onom semono diduk isi. Haleluya, puji hamuma di bata di bagasan habadion nai, puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagugon nai, puji hamuma ibana ala hagonna akan nasumurungi, puji hamuma ibana hobar tu hinagudang ni hati pulonna, puji hamuma ibana bardongan suara ni sarune, puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam, puji hamuma ibana mardongan tali sayap dohot panortoron namar liat, puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tudiga, puji hamuma ibana mardongan ogung panggora, puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi, sudi namar hosa ikon mamuji Jahoba ido sahatna martanyang mahita. Debata Jahoba amanami namar kabangsa di Benua Kijang amanami doho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tokom do Tuhan hupasahat kami hamalateon ni rohan nami tuho Allahu hilala kami asi dohot dinggan ni basam namangaramo tingulu nami di bagasan hahi pasok kami diborngin na ojungulu sada na tua-tua siat tonga-tonga ni keluargaon siat tonga-tonga ni huriam alani mangido kami tuho disudi poparan ni amang na tua-tuaon unang paluas na sida Tuhan matili ala ni persirangan ala ni hamatianon alai homa Tuhan napahoton jala patubuhon haporseon nasida asa toktong nasida marpak irimon tuho debata Jahoba amanami diporngin na holomon disakapi hasuton nami do patupahon panortoron di parmoding ni amang na dua-dua na burjon alani ali Tuhan asa homa na jongjong di ulaon di Pornginon bahin ma Tuhan panortoron nami panortoron ni hasubuton nami sunganinang panortoron ni akan naniotan nasida di ulaon di Pornginon pamujion nasida mai tuho ali Tuhan debata Jahoba amanami yaka keluarga dohot akka sisolhot naso harus sangat dope tu ingananon dongani ramoti nasida Tuhan pataru nasida tu ingananon di bagasan hahi pasod dohot untuk nami ma panortoron nasida di nama muka sahatu nama ngujungi panortoron di Pornginon asaho ma Tuhan na jongjong di ulaunon suaton roha dame suaton roha holong marhite di parmoding ni amang na dua-dua na burjon asa gabi makorhon las ni roha makorhon pasu-pasui tu saluhut pinopar ni na dua-duaon
tu akatiki nanengro. Hubuto kami Tuhan, pardusa na gudang dohami. Jumulusi sa dusa namin na gudangi. Kasaw nangi gabi pangabati, didinggan basa dohot di pasum-pasum. Nanaing si pasahatonmu tuhami ganuk parsada-sada. Posrohanami ali Tuhan, jongjong maho di tonga-tonga ni ulaut di Bornginon. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot persauran ni todi porbadia ma, na mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Neng marodas mahami, makadiang amanami na sarimatun, may makodang mulai, tas padu makodang sopay. Pero nami may madagod ang lagi sa tungya paggabi parhorasan di purian ni amanan ni sarbaton may maamang kodang diri.
saudara sama saudara kami di hutan nang di badian baik mamang kodang saudara. Hamuno rara manotang si hita di parsaruma tuaun ni na tua tahun ditupak itu hama hamu akarzani hula-hula lam tu sadana mahamu lam tu diona mahamu akarzanami lam tu diur na mahamu masih pajua-jua kamu masih haolonga kamu masih tukol-tukolak kamu tuak katikireng rotu pahonnya maka debata di purian ni sitiu tuan tahun semua ni manang hamya kagelengmo tangiakok kami tu hadupan di debata asa tuk takas masih jual-jual, masih tukol-tukolan, masih mina-mina rap, masih holong kami akagelengmo rap songoni mana kamu hula-hula nami akarata nami dinaung takas subere kami hamu rap mangodasi rap dohot kami akayana komo ditung-atungan ni parsa rumah tuau ni tua-tua tadi bagasan tikion raja nami akarazani hula-hula akasima tua nami tulang nami raja ni tua-tua nami hamu hula-hula nami saluh Dilas sirohanami di dalam takas samu hubere kamera mangodasi hita tupak matuhan pokatikin na nengro di pudian di na tua-tua tahun kumacang mau murta siya numuri na tua-tua tahun lihoran itu hadi hita tuak katikin na nengro rap horas di dari huta rap horas di pangaratuan hobar tu akas langkap rencana doa akas sita-sita ni hita na marhula-hula mariana koni tuhat ta mamasu-masu las nirohani hita dilas sirohanami di dalam hubere kami rap mangodasi hita di na tua-tua tahun di parsita rohanami di sakami rohanami akarazani hula-hula ikororo kami pasang supadiada supadiuhu tuhamu akarazanami di pesta la serohat tahun di parsa rumah tua unina tua-tua tahun alai hola nau diluk na tua-tua dat sudah pulung nak susakot dari balia dat sudah pasahatu na dat doh turazani hula-hula nak pesipatu pau di tanga sosadia mau tuh sama dia beno na boy terpatu pahami
Tarpa sa hata mi dalan ni subani adat subani ohom. Santiro hamay di hamu akarazani hula nami. Manumpak tu hata di hami akageleng mo. Gabi akana hula hami silur akana hupak kami. Tuti urna hami. Asa boy tumakas muse. Tumakas siya sa narion. Pasahato nami tu hamu. Di hamu akarazani hula nami di akaulaw na marharwani. Songol lima patuhan nami. Songol lima amal di hata nami. Daya ko manginugodak takanggia. Akarazani pariban. Upasahatawi matuhamu hamu mangidong kodakta taturun cuma mau lihat kalau kodak saudara mamasu-masu matuhata mar saudara mapun nami naikor hatami manopa hula-hula namion tuk takas bay di hami kodak sobay. ni pesta pangodasyon ni Parsarumatiwan ni na 2 taon. Molotok song ni penaboy tapasata mi akaraza nami. Di dalam ni subaniya at subaniuhom tuhamu akaraza nami. Sima dua nami tulang nami dohot sa luhut na mahamo na dua nami. Manupak patuhata din ako pasahata mi. Molotok tugulay pasahato mo tulang akaraza nami. Tutong di na magula dayon mo. Molotok tu sira tuat masira dayon ni hamu sa luhut na raza nami. Manupak tuhata di akatangyang mo. To katikin na lang bro. Tangyako kami akayan ako mo sa luhut na di ganun inganan nami di ganun ulaw nami.
gabi akan hula kami silura kana upa kami tutiurna kami akan geleng musudi salu padala ni hulu namion asa boy tu makasiani dohot dumagar siani di dalam soban nami pasahaton nami tu hamo karada nami ope tu hatta mamanupak dinau ku pasahata mi soban nami karada nami tung lasero hamai di hamo so mani mapaduhan nami ku pasahata mi matu hamo karada nami abang nabi saroto kami mana beli kami hando mengiru kodang tak jadi sorry ma amang nama nami kami batu kodang sabi tahu sabi kami akaya nak nami
anak kami tu akan tinggal sonima dia ka sinaman apina sa muto kami bersama tu hatta tu akan tinggal mangiu asagai makan di ulam di badian sino kapapahana muna tu gadang kabarita dia kasaluna kabera nami nanti nang usir tu hatai jalan rapota bisa tu akan tinggal mangiu morto sani pada nami kamang baru asmarani badan apa lebih ma patah demu sonima maka tayo meta anong nasuto namin main ma paparin dapung madare di sok kami imangkin kalau tanggal suti lima digukul dulu muna lima di permodengi na tutuan tadi bagasatik yon asli matuturo hanya matari bata di hamunan nasa zubuton di purian ni na tutuan ta nasari matuon dilihat di bata di hamuna asal di rohai bisuk nasihat tuata gagajang umur gagajang umur ni 2 tahun lebih gagajang umur ni hamu tapi dok paratu kemudiannya arion paso-paso itu hatta lami tapi itu hatta di hamuna aka walau tungarong gope ya nak kun ni 2 tahun nasurang tarukap di tongos tu hatta ma sirokak gabe rokak sarunga dua di pudian ni na 2 tahun las sampai tu hatta bari tu dia hamuna yakana persikolah sampai tu hatta bisu di yakana unda botak karejo tong di pasu-pasu tu hatta na botak karejo dapat pakat pasu-pasu ni tu hatta minoro ni tangyang ngami di siala parmod dengan na 2 tahun ela soni bakka di hamuk ka parna manang tu dia bihamuk ka mangalaka polo tu nomor 33 dapat pangomongan walaupun nangangula di pasu-pasu tu hatta ngagabe na niula sinon na pinahan asalam marasiroa amuna saluhuna di pudian ni inat amatta na sarumaton yaitu soli pemain cepet na paduhan nami lawang malihat pasu-pasu sadamatta di bata pergi dari kami sari rasa hatta na itu amuna saluhuna pinau pari na 2 tahun bukti marah gamang sudah bata nang sarum betul itu hatta di batama di hamu anak dah bisu baru nomor 2 tubuh mah hari arah itu para tukan hula tubuh anak nomor sangat mahamu borok ka nomor 2 soni bado ando peubuki upama ang usbuk nabi asap marot promajo abi ima di namang odasi na tutuan tadi tikon rasamu majo ami gabi jelas soni mari hamu nawalo nami asa hoda si ami jo amatta na sari maton baik kaum matori ami bodang mula-mula do bodak sopa asa marbula gabi marbula horas asa marsopa tok kami to amatta di bata di pasu-pasu itu hatta tu suhu toro padang ma Wai badang be kodang mula dok kodang sopai badang ma dihami
Moriata mari Tuhataka paparendo pun mortsoni pe sabi-sabi niya kaham bersama Tuhata. Dia Tuhata mari hita dihita marah-maragi satu seluruh satu tomo tua kat kirim. Masih sopan-sopan. Nama kita marah-maragi. Asih maruknya materi batai. Bisa apa Tuhata betul dihita tarmuho ga dihamu. Kona hasukun nabi. Ngalas di kamu songon kalang muna Tuhan angin. Asih matuturo hanya materi batai. Paso-paso itu hatta bagi hamun gagawin ay sino rapina asabun se ujagar saron akan udah daro paso-paso itu hatta tiba yang bon hal kena betul tu bah paparinda pun jadi saru-saru aku nason kata di tua-tua si wanang mo saat disulu saat matu botia nunga saat podasi hal tau dasi amat tanah sarung itu di pudiana saat ukor semanita sa gabian tiba betul dia soni mana amang padena mau lihat ya marjana ala nunga sipul kota sihami na tuto na niyo asa mahudul abi baik kamu mah godak asahatan do siu